الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قذلك الله ربي برشان شهر معصومين پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والشهداء والصديقين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد صل على محمد وآله ونال الله أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب وقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارس کنانو اس حمد و ثنا بجا یم اس توفیق دیت یس اسی جوان راو یم ظفر صوب یم دنیا ہمز اللہ تعالیٰ کرین مس مغفرت یہ تہند خاطر عبرت مگر تھی سمیو ام سندین پسمن غانن آیو تہ تسلیت دن خاطر یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یس اسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمومت اگر کان یم دنیا مز نیری پت گزیو ام سندین پسمندگانن ام سندین رشتہ دارن حق بنان کہ ام سندین امن تاجدار نش اس واتن امن پسمندگان نش واتن امن تسلیت دن تکیازی امن تر پنی جائی فکری کہ اس تہ دنیا مز کان یس اس نش آو اگر اس اخ جوان راو آج یم دنیا مز مگر ایسا آو کان تسلیتس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یتکین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنن چچ باب حضرت حمزہ یمیز راو پتہ ساری پنن شہدان ودان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو آیا چنا کان کہ یس مین چچ باب حضرت حمزہ سوئی دبان تم مدینہ کو لوگ درائی پنن گھر پنن اہل عیال کڑک پنن بچ کڑک وٹ حضرت حمزہ سنس گرس مز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز مز یلی مسجد مز نماز تمام کرن ایت دراو نیبر کن وچن ودنک ہوئی فرمونک یہ آواز کہت یہ صدا کہت عرض گرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محچی چین چیچ باب سنس گرس مز حضرت حمزہ سنس گرس مز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل پنن دست مبارک تھوت کرن دعا یہ رود ایسی سلسلہ جاری یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اچھ کشیر منستی یلی ایسی ونگیس کہن دیران چھے دنیا مز اخ فرش ایس سبدان اچھ واتن ہوتا آج جائی تعزیت امیز دخ لگس تعزیت پیش کرن اگر اس پنس پانس منو حقیقی مسلمان اگر اس پنس پانس منو اچھ مومن اچھ فرض سبدان توئی قرآن اسمن ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یمیزی پروردگار عالمینن
یہ تھی ونی بوزان گۄڈنیٚتھ کوٚرُن موت انتخاب مرن کور پروردگار عالمین انتخاب تم پت کوٚرُن حیات یعنی زندگی دوٚپُن بہٕ دِمہٕ أکِس اِنسانس زندگی یُس یہِ ملکہ موت انتخاب پروردگار عالمینن کوٚر حضرت اسرائیل اگر پروردگار عالمینن کیٛازِ کرِ نہٕ تیٚلہِ گۄڈنیٚتھٕے حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس کیٛازِ سُے وحی اوس پروردگار عالمین اوس ہر وِزِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس حکم دِوان نیٖرِو پیغمبر ہٕنٛدِس خدمتس یِم تہِ پیغمبر آے 1,24,000 نیٖرِو تِمن سوٗزِو میون پیغام تیٚلہِ کرِہے نہٕ سُہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس کرِہے سُہ انتخاب مگر تٔمۍ کیٛازِ کوٚر ملکہ موت حضرت اسرائیل انتخاب قرآنس منٛز چھُ ذکر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تُہۍ کٔرِو سوال اہل ذکر یم اہل ذکر آسن ان کنتم لا تعلمون ییٚمِس چھُنہ تۄہہِ پتہ چھو کِہیٖنۍ ییٚمِس چھُنہ تۄہہِ خبر چھو کِہیٖنۍ سُہ گوٚو یی کہِ ملکہ موت کیٛازِ آو انتخاب کرنہٕ یہ مرن کیٛازِ پروردگار عالمینن کیٛازِ کوٚر گۄڈنیٚتھ دوٚپُن نہ بہٕ دِمہٕ موتٕے قرار أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر تٔمِس زندگی عطا ٲس أکِس انسانس کرٕنۍ مگر امیُک وجہت کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر نہٕ تٔمۍ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تہٕ کیٛازِ آو نہٕ انتخاب کرنہٕ ملکہ موت حضرت میکائیل کیٛازِ آو نہٕ انتخاب کرنہٕ حضرت اسرافیل کیٛازِ آو نہٕ انتخاب کرنہٕ تمہِ پتہٕ کیٛازِ آو حضرت اسرائیل انتخاب کرنہٕ اتھ منٛز چھُنہ راز کینٛہہ ییٚمہِ وِزِ پروردگار عالمیٖنن یہِ ارادٕ کوٚر بہٕ بناون انسان حضرت انسان بناون بہٕ تٔمۍ سوزو گۄڈنیٚتھٕے اولین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیٛازِ پیغام یُس تہِ واتناوان اوس سُہ اوس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس اتھِ واتان یم تہِ پیغمبر آے دُنیاہس منٛز یُس تہِ پیغام اوس پروردگار عالمین سٕنٛدِ طرفہٕ سُہ اوس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واتناوان ییٚمہِ وِزِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یِہنٛدِس یِمن پیغمبر ہٕنٛدِس خدمتس منٛز اوس واتناوان یم پیغمبر ٲسۍ برونٛٹھ کُن ہدایت کران یم پیغمبر ٲسۍ برونٛٹھ کُن یُس تہِ پیغام اوس یم ٲسۍ ونان یم ٲسۍ ذکر کران پروردگار عالمینن توے فرمون فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ تُہۍ کٔرِو سوال تِمن یم اہل ذکر چھِ اِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ تُہۍ نہ چھُو نہٕ زیادٕ زانان کِہیٖنۍ تۄہہِ نہ چھو نہٕ خبر مگر ییٚمہِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس اتھِ سوزان اوس یِہوٚے پیغام سوزُن أمسٕے حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس اتھِ دوٚپُن بہٕ بناو حضرت انسان سوزن گۄڈٕ یِہوٚے حضرت جبرائیل امین علیہ السلامٕے دوٚپُن مےٚ چھُ بناوُن انسان حضرت انسان چھُ مےٚ بناوُن دپان ییٚمہِ وِزِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سوزُن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ حکم دیُت پروردگار عالمینن حضرت جبرائیل امین علیہ السلامس اے جبرائیل امین علیہ السلام مےٚ چھُ ارادٕ انسان بناونُک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کوٚرُس عرض بارِ اللہ یہ انسان کمہِ خٲطرٕ یہ بشر یہ بشریت کمہِ خٲطرٕ فرمووُس پروردگار عالمین ارشاد دوٚپنس مےٚ چھُ وٕچھُن دُنیاہس منٛز کُس کرِ عملہِ صالح کُس انہِ بجا نیک کامہِ کُس کرِ مےٚ چھُ وٕچھُن دُنیاہس منٛز کُس کرِ بد کامہِ عرض کوٚرنس بارِ اللہ یُس نیک کامہِ کرِ عملہِ صالح کرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہنٛدِ طرفہٕ ارشاد فرمونس دوٚپنس اے جبرائیل امین علیہ السلام دوٚپنس یُس نیک کامہِ کرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اجر عظیٖم میانہِ طرفہٕ یُس بد کامہِ کرِ یُس گۄناہ کرِ دُنیاہس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ عذابِ الہی ییٚمہِ وِزِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سوزُن اول دوٚپنس گژھ وۄنۍ ژٕ تُل میٚژ تُلان چھُ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میٚژ أمِس کوٚر زٔمیٖنن سوال اے جبرائیل امین علیہ السلام ژٕ یہِ میٚژ تُلان چھُ کمہِ خٲطرٕ چھُ حضرت جبرائیل امین علیہ السلامن فرموو اتھ زٔمیٖنس جواب دِتُن دوٚپنس پروردگار عالمیٖنن کوٚر ارادٕ انسان بناونُک دوٚپس کیٛازِ دوٚپنکھ پروردگار عالمیٖنن دوٚپ وٕچھ دُنیاہس منٛز کُس کرِ نیک کامہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اجر عظیٖم پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ
اگر کہاں بد کام کر تم سند خطر عذاب الہی یلی عذاب الہی ناو بو زمینن کور سوال حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دوبس اے جبرائیل امین علیہ السلام قسم چی تمس پاک پروردگار عالمین سن یم چی یت زمینس پر سوزک یہ میزرا پتھر اچھن یتان عذاب الہی زمین لرزے عذاب الہی سن لرزے زمین یمی زمینن بوز عذاب الہی تو یہ چھو پینس پانس کرو نظر یمی عذاب الہی سن اس کتا گناہ دنیا حسمت انجام دیوان کسا بدکاری کران ہمسائے سن ٹھیک پٹ پکان کین رشتہ دار سن ٹھیک پٹ پکان کین حقیقی مسلمان بھائی سن ٹھیک پٹ پکان کین آزار واتناوان اچھنا پان اچھنا خیال تھاون کہ اس ما لرز ہوتے میں خوف سن سے پروردگار عالمین عذاب الہی تو یعنی زمین لرزے دبان زمین یمیزی سوال کرنس دمس قسم چی تمس پاک پروردگار عالمین سن یہ میزراو پتھر تے دراو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ام پت سوز پروردگار عالمین دبن وین ہستا سوز میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مگر یہ ایسا گو ناکام آج جائے عذاب الہی سید یہ ام بوز زمینن امی سوال کر یہ گو ایتن امس اور ام سندس دلس مز اور رحم کرن کم پروردگار عالمینن دبن بس یہ کم یہ نیم سند ایت سوزن حضرت میکائل یمیز وین حضرت میکائل اس پروردگار عالمینن حکم دیود دبنس گز زمین اس پر یمیز میکائل ووت زمین اس پر آو میز لجن تلن اور امیز داو یہ سوال کرنے اے میکائلی میز کیا چک تلان میکائلن دیون دبن پروردگار عالمینن کور اراد انسان بناون دبس کیا جی دبن کیس نیک کام کری تم سند خطر چھو اجر عظیم یس بد کام کرے تم سند خطر چھو عذاب الہی امس آو سوال کرنے اے میکائل قسم چی تمس پاک پروردگار عالمین سن یہ میزرا پتھر حضرت میکائل تترو وہ وتی تی واپس پروردگار عالمین سندس خدمت اسمس دبن نا حضرت میکائل سند ست کورن زمینن مون کیا زمین چھ لرزان زمین چھن یتان برداشت کرن ام پت کیا سوزن حضرت اسرافیل یمیز وین حضرت اسرافیل سوزن دبنس گاس زمینس پیٹ آن میز تلیت وین واریہن جائن لجے تلن حضرت اسرافیلن میز امس داو یہ سوال کرنے اے اسرافیل ژے کم خطر چھ ونان یہ کہ پروردگار عالمین ہسا کور اراد انسان بنانک دبس اے اسرافیل قسم چی تمس پاک پروردگار عالمین سن یہ میز تراو پتھر اچھنی یسان عذاب الہی برداشت کرن دراو گو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت میکائل تی حضرت اسرافیل تی دراو تیندن دلن مز آو رحم سونم سوزن حضرت اسرائیل ملک الموت حکم دیتنس دمنس گاس میز آن تلیت کہ مچھی وین حضرت انسان بناون دمان یہ میز حضرت اسرائیل ملک الموت ووت زمین اس پیٹ تجن میز یہ میز تج امس آو سوال کرن اے اسرائیل یہ میز کم خطر چھا دمنک یس نیک کام کرے تم سند خطر اجر عظیم پروردگار عالم سند طرف یس بد کام کرے تم سند خطر عذاب الہی امس آو سوال کرنے اے اسرائیل یہ میز تراو پتھر اشنی یتان عذاب الہی برداشت کرن حضرت اسرائیل لین مون دمنک میں حکم خدا میں حکم خدا یس تابع روزن یمیزی میز ایم تج حضرت اسرائیلن واتنون پروردگار عالمین سندس خدمت اسمت پروردگار عالمین فرموس ارشاد دمنس یمیز میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام امی کامی خطر سوزو تم سندس دلس مز آو رحم زمینن کرو تمس سوال اچھن یتان عذاب الہی برداشت کرن تم تترو پتھر سوزم میکائل تم تترو پتھر سوزم اسرافیل تم تترو پتھر ون یل میں سوزوک میں وچ پان چینس دلس مز آو رحم کیا ژٕ بنوک میں ون ازکی پہ ملک الموت انتخاب یہ بنو پروردگار عالمین کورن گوڑ انتخاب امیک رہبر یس روح قبض کرن گڑے سہ بنون حضرت اسرائیل ملک الموت ام پت سوزن ون انسان حضرت انسان سوزن یہ ملک الموت
پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبرس نِش ووت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبرس کوٚرُن روح قبض مگر ییٚمہِ وِزِ حضرت موسیٰ سٕنٛدِس خدمتس منٛز ووت یہِ ملکہٕ الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلامن گٔیو خوشی ہُنٛد اظہار دوٚپُن مےٚ آو حضرت اسرائیل آو میانہِ سلام میانہِ زیارتس آو فرمونس اے اسرائیل ژٕ آوکھٕ میانہِ سلامی میانہِ زیارتس جواب دیُتنس دوٚپنس اے موسیٰ بہٕ آسے ژےٚ زُو کڑنہٕ خٲطرٕ بہٕ سوزُس پروردگار عالمیٖنن زُو کڑنہٕ خٲطرٕ ژےٚ دوٚپنس اے اسرائیل مےٚ دِکھ نا کینٛژھا مۄہلت بہٕ کرٕ ہا پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن الوداع دوٚپنس نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ دِتھ مےٚ چھُ حُکمہِ خۄدا دپان ییٚمہِ وِزِ یِیِو دوٚپنس مےٚ چھُ حُکمہِ خۄدا حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلامن پنُن یہِ پیشٲنی ترٲوٕن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سجدٕ دیُتُن پروردگار عالمیٖنن دوٚپنس بارِلا ژےٚ سوٗزتن حضرت اسرائیل ملکہٕ الموت مےٚ زُو کڑنہٕ خٲطرٕ مےٚ دِیِو نا وۄنۍ کینٛژھا مۄہلت تِکیٛازِ بہٕ کرٕ ہا ٲخری الوداع گرِکٮ۪ن دپان آو دِنہٕ حُکمہِ الہی آو حضرت اسرائیلس اے اسرائیل أمِس دِیِو مۄہلت أمِس چھُ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن الوداع کرُن درٛاو پننہِ ماجہِ نِش حضرت موسیٰ علیہ السلام پننِس اہلِ عیالس نِش پننٮ۪ن بچن نِش دوٚپنکھ ہے مےٚ چھُ ٲخری سفرس نیرُن ییٚلہِ وۄنۍ الوداع سارنٕے کوٚرُن ماجہِ پننٮ۪ن شریٖکہِ حیاتس پننٮ۪ن بچن ووت بیٚیہِ ملکہٕ الموت سٕنٛدِس خدمتس منٛز حضرت اسرائیل سٕنٛدِس خدمتس منٛز فرمونس اے اسرائیل ول بہٕ آسے چٲنِس خدمتس منٛز گوٚسے بہٕ حٲضر وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ پروردگار عالمیٖنن حُکم کوٚرُے بہٕ چھُس نیرنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ تیار وۄنۍ چھُم یہِ سوالہٕ ژٕ کمہِ کپٲرۍ کڑکھ مےٚ زُو حضرت اسرائیلن ملکہٕ الموتن دیُتُس جواب دوٚپنس اے موسیٰ بہٕ کڑے ژےٚ ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ ژےٚ کلام کوٚرُتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلامن فرمووُس دوٚپنس اے اسرائیل اے ملکہٕ الموت ژٕ کڑکھٕ مےٚ تمہِ زبٲنۍ سۭتۍ زُو ییٚمہِ زبٲنۍ کِنۍ مےٚ کلمہ لا الہ الا اللہ پوٚر دوٚپنس اگر نہٕ تیار چھُکھ کینٛہہ تیٚلہِ کڑے ژےٚ بہٕ اتھو کِنۍ زُو حضرت موسیٰ ہن دیُتُس جواب دوٚپنس اے ملکہٕ الموت اے اسرائیل ژٕ کڑکھٕ مےٚ تِمو اتھو کِنۍ زُو یِمو اتھو سۭتۍ مےٚ کلمہ لا الہ الا اللہ لیوٚکھ دوٚپنس اگر نہٕ تیار چھُکھ اپٲرۍ تہِ کینٛہہ تیٚلہِ کڑے ژےٚ بہٕ وۄنۍ کھۄرو کِنۍ زُو یہِ دِتنس گۄڈٕ نِشٲنی دوٚپنس بہٕ کڑے ژےٚ کھۄرو کِنۍ زُو اور دیُتُس حضرت موسیٰ ہن جواب دوٚپنس اے اسرائیل اے ملکہٕ الموت ژٕ کڑکھٕ مےٚ تِمو کھۄرو کِنۍ زُو یِمو کھۄرو سۭتۍ بہٕ کوہِ طوٗرس پٮ۪ٹھ اوسُس عبادت کران خۄداوندِ کریم سٕنٛز عبادت انجام دِژٕم اور وحی اوسُم نٲزِل گژھان تِموٕے کھۄرو کِنۍ کڑکھٕ مےٚ زُو اپٲرۍ تہِ گوٚو نہٕ تیار کینٛہہ ٲخرس نیوٗ ملکہٕ الموتن أمِس اکھ پوش برونٛٹھ کَنہِ دہانس نِش نیوٗنس اکھ پوش ییٚمہِ سۭتۍ حضرت موسیٰ زُو درٛاو بڑٕ آرام سانٮ۪ن نظرن تل یعنی درٛاو بڑٕ آرام سان حضرت موسیٰ پیغمبرس زُو پروردگار عالمیٖنن سُد وۄنۍ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کینٛہہ ملائکہٕ ہٮ۪تھ کیٛازِ نبی چھُ ہاے آسان دوٚپنکھ نیٖرِو گٔژھِو پرژھۍوُس اگر مےٚ ملکہٕ الموت سوٗزٕے ژےٚ کِتھ کٔنۍ آیہِ زُو کڑنہٕ پرژھۍوُس دپان ییٚمہِ وِزِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وسلام آو کینٛہہ ملائکہٕ ہٮ۪تھ مگر گۄڈٕ کوٚر حظ سوالہٕ دوٚپہس اے موسیٰ آز تام یِم تہِ ژےٚ برونٛٹھ پیغمبر درٛاے تِمن آو بڑٕ سختی سان زُو کڑنہٕ مگر آز چھِ أسۍ اولین ژٕ وٕچھان ژٕ آے بڑٕ آسٲنی سان زُو کڑنہٕ مگر حضرت موسیٰ کیٛاہ جواب دِوان اورٕ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وسلام فرمونس دوٚپنس اے جبرائیل امین علیہ السلام وسلام مےٚ آو تِتھ کٔنۍ زُو کڑنہٕ اگر بہٕ ونہٕ مےٚ کِتھ کٔنۍ آو زُو کڑنہٕ یِتھ کٔنۍ زِنٛدسٕے جاناوارس زِنٛدسٕے کٹس اگر بستہٕ والو نا کوٗتاہ عرصر کرِ سُہ جاناوار کوٗتاہ عرصر کرِ دوٚپنکھ تمہِ کھۄتہٕ آو مےٚ سختر زُو کڑنہٕ مےٚ ہسا آو تمہِ کھۄتہٕ سختریٖن زُو آو مےٚ کڑنہٕ یہِ گوٚو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام پروردگار عالمیٖن سُنٛد حبیٖب یہِ کیٛاہ ونان دپان مےٚ آو سختی سان زُو کڑنہٕ پننس پانس أسۍ کٕم چھِ یہِ چھا گۄناہ گار انسان یہِ چھا ادنا انسان دُنیاہس منٛز اسہِ چھُنہ سانہِ زبٲنۍ سۭتۍ سانہِ کلام سۭتۍ سانیو چشمو سۭتۍ سانیو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گۄناہ سبقتہ چھِ اسہِ دُنیاہس منٛز گژھان مگر یہِ چھُ حضرت موسیٰ یُس گۄنہو نِش پاک اوس یہِ ونان دپان مےٚ آو بڑٕ سختی سان زُو کڑنہٕ
پنس پانس اگر اس نظر ترو توے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمان بہت تمن لکن پہ تعجب کران تمن لکن پہ بہ گری کران کہ در حالہ کہ وچھان کنس میتس مران یہ جوان درو جوان گھس لرز ہیو اچن یہ جوان درو یم دنیا مز آزاد درو اس بوے آزاد درو اس حبیب پگہ ما اس یم دنیا مز نیرن ات من سہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمان بہت تمن لکن پہ گری کران تمن لکن پہ تعجب کران یم در حالہ کہ وچھان کنس نیران یم دنیا مز کنس میتس وچھان غسل دیوان کنس میتس وچھان کفن والان کنس میتس وچھان تلقین پران کنس میتس وچھان نماز جناز پران کنس میتس وچھان مقبرس کن نوان کنس میتس وچھان قبر والان مگر تم پتہ پنس پانس کن وچھان کی آز درو یہ جوان دنیا اچھن کنس یہ خطر زمین آسمان پروردگار عالمین پود کور تم تہ رود نیا دنیا مز کہین توے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان دنیا مز سمجھنی حضرت انسان دپن بہ ہسا چھس مہمان یت کن تھی آیو تھی بیو گنٹس یا شام تام تہ امس پن اقارب رشتہ دار ہمسائے شام تام ٲخر گژھِو تُہۍ پنُن گرٕ پتہٕ روزن یِم پانے یِم بٲژ یِم یِمن گرس منٛز پنٕنۍ بٲژ چھِ رشتہ دار تہِ نیرنکھ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان یہی حضرت انسان کرن پننہِ جایہِ یہی خیال دپن بہٕ چھُس دُنیاہس منٛز مہمان چاہے 5 ؤری 10 ؤری چھنہٕ کٲنٛسہِ پتہ یہِ جوان درٛاو أمِس ٲسا پتہ بہٕ نیرٕ أمِس ٲس پتہ بہٕ کڑٕ 60 70 ؤری 60 ؤری زندگی پتہٕ وٕچھو کتہِ ٲسٕس پتہ بِچارس مگر درٛاو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان یہ مہمان یہ حضرت انسان دنیاہس منٛز یہے مہمان یہ کرن پننہِ جایہِ یہے خیال دپن مےٚ نہ چھُنہٕ دنیاہس منٛز روزُن کینٛہہ مےٚ چھُ ییٚتہِ نیرُن مگر فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان أمِس کیٛاہ پزِ وۄنۍ کرُن دنیاہس منٛز أمِس چھُ دنیاہس منٛز نیک کامہِ کرنہِ أمِس چھُ دنیاہس منٛز عملہِ صالحہ بجا انُن أمِس چھُ ہمسایس سۭتۍ ہمسایگی پٲٹھۍ پکُن رشتہ دارس سۭتۍ رشتہ دارگی پٲٹھۍ پکُن حقیقی مسلمانس سۭتۍ مسلمانگی پٲٹھۍ پکُن امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان اگر یہ دنیاہس منٛز مہمان چھُ یہِ انسان أمِس چھُ بڑٕ طریٖقہٕ سان پکُن مہمان چھُنہ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گژھِ سُہ تہِ چھُ دپان نا بہٕ گوٚژھُس بیٚیہِ یوٚتتھ یُن یا مےٚ نہ گوٚژھ نہٕ یہِ میزبان ونُن ہے یہ مہمان آوس یِتھ کٔنۍ توے یہِ ونان امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان دپان تُہۍ کٔرِو پننہِ جایہِ یہے خیال پروردگار عالمیٖن گژھیو نہٕ پگاہ تۄہہِ سوال کرُن ہے مےٚ سوزو تُہۍ دُنیاہس منٛز مہمان مگر تۄہہِ نہ توٚگوٗ نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز پکُن کِہیٖنۍ سُہ چھُ اسہِ پننیو اخلاقو سۭتۍ پننیو کردارو سۭتۍ وۄنۍ چھِ یتھ آزان ہیژٕن شاید لٲگۍ پرٕنۍ مگر کینٛہہ اکھ مُصیبتہ یہِ جوان درٛاو اسہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛاو اسہِ یہِ جوان مگر ییٚلہِ اسہِ کانٛہہ چھُنہ نیران جوان اسہِ چھُ پیٚوان یاد جوان حضرت علی اکبر علیہ السلام اگر نوجوان نیرِ نہ تیٚلہِ چھُ پیٚوان یاد حضرت قاسم مگر حضرت علی اکبر سُنٛدٕے مصائب یہِ پوٚرُکھ تہِ وُنہِ تانۍ پرو تہِ یِہے اکھ کلمہٕ اکھ 2 کلمہٕ دپان حضرت علی اکبر علیہ السلام چھُ سُہ جوانو منٛزٕ سُہ یُس میدانس منٛز گۄڈنیٚتھ یعنی سُہ شخص کہ یُس میدان پٮ۪ٹھ آو واپس شہیدو منٛز سُہ شہید یُس میدان منٛز اکہِ لٹہِ آو واپس سُہ گوٚو حضرت علی اکبر علیہ السلام دپان ییٚمہِ وِزِ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین مظلوٗمِ کربلاہن سکرو درٛاو واریاہ اشکیا کٔرِنۍ وٲصلہِ جہنم امہِ پتہٕ تھوٚو سوریو حضرت علی اکبر علیہ السلام کیٛازِ تریشہِ دادِ عرصن اوس کران حضرت علی اکبر علیہ السلام دپان بہٕ گژھٕ بیٚیہِ اکھ کرٕ بابہٕ سٕنٛز زیارت کیٛازِ میون بابہٕ اوس وِزِ وِزِ مےٚ وٕچھان سُہ اوس دپان مےٚ ژٕ حظ چھُکھ مےٚ باسان بٔڑِ بابہٕ سٕنٛز زیارت حظ چھُس بہٕ کران زن حظ چھُس بہٕ رسولِ خدا سٕنٛز زیارت کران شاید تٔمِس ما آسٮ۪م تما بیٚیہِ ہاوہس پنُن بُتھ کیٛازِ سُہ آسٮ۪م نہٕ دپان بہٕ چھُس کران رسولِ خدا سٕنٛز زیارت دپان حضرت علی اکبرن ییٚمہِ وِزِ واریاہو اشکیو منٛز وٲصلہِ جہنم کٔرۍ امہِ پتہٕ تھوٚوُکھ دوٚپُن بہٕ گژھٕ ہا خیمہٕ گاہ بہٕ وٕچھِ ہا تریشہِ قطرا ما آسہِ
دپان ییٚمہِ آو پننِس بابس ہووُن بیٚیہِ بُتھ بابس کوٚرُن سوال مگر پنُن سر تُہُن برٛونٛہہ بۄن کُن بابس ووٚنُن دوٚپس بابا تریشہِ قطرٕ چھُنہ کُنہِ جایہِ دپان امام حُسین مظلوٗمہِ کربلاہن پٔترٕ دود چھُنہ سختر آسان دوٚپنس پٔترا وَلا جاے وَلا میانہِ کۄچھِ منٛز وَلا دپان ییٚمہِ مظلوٗمہِ کربلاہن پنٕنۍ دہانہِ مُبارک أمۍ سٕنٛدِس دہانس منٛز ترٛوو دپان سوال کرنس بابا ژٕ حظ چھُکھ میانہِ کھۄتہٕ بڑٕ سختر چون دہان حظ چھُ خۄشک دپان اَمہِ پتہٕ کیٛاہ امام حُسین علیہ السلام وسلامن تاریٖخس منٛز بیان گژھان سۄ وٲج یُس رسول خدا سٕنٛز وٲج ٲس دپان ترٛٲونس دوٚپُن أمِس میلہِ کیٚنٛہہ تراوت اَمہِ سۭتۍ دپان أمۍ سۭتۍ میلٮ۪س کیٚنٛہہ تراوت درٛاو حضرت علی اکبر علیہ السلام وسلام بیٚیہِ درٛاو میدانہِ کربلاہس کُن ییٚلہِ درٛاو میدان کُن دپان ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ بیٚیہِ لٲگِن وٲسلہِ جہنم اشکیو منٛز کَرٕنۍ دپان کیٚنٛہہ آے اشکیو منٛزٕ دپان ژورو طرفو ییٚمہِ وِزِ آے دپان کٲنٛسہِ آسان تیٖرا کٲنٛسہِ آسان کانا دپان ییٚمہِ وِزِ اکھ ملوٗن آو دپان حضرت علی اکبرس ییٚلہِ کانا ترٛووُن دپان حضرت علی اکبر پیوٚو برزیل پننِس بابس دیُتُن فریاد بابا یا بابا ولا باپ پیوٚو زیادٕ جایہِ یا بابا کتھ جایہِ چھم دپان یہِ صدا بوٗزِتھ چھُ مظلوٗمہِ کربلا پٔترٕ دۄہ دِژُن ییٚلہِ یہِ بوزُن پننِس پرزن سُنٛد آلو بوزُن دپان بےتاب گوٚو دپان یِوان چھُس نہٕ دپان زینبس چھُ فرماوان زینب چھُ فرماوان زینب مےٚ کتہِ چھُ زُجرا عرض کوٚرنس دوٚپنس بٔڈۍ صٲبا کیٛازِ ہے دوٚپنس مےٚ پیوٚو نوجوان علی اکبر پیوٚو میدانس منٛز ہے تٔمۍ دیُتُم صدا دپان ییٚلہِ درٛاو ووت علی اکبر جسدِ مُبارکس پٮ۪ٹھ ووت دپان کمہِ حال ووت مظلوٗمہِ کربلا وٕچھُن حضرت علی اکبر کمہِ حال پیوٚمُت کیٛاہ آسہِ أمِس امام حُسین پوٚترٕ مول کران پوٚترٕ لعنت اللہ علیکم امام حسین پوتر
تپانے لے آخری صدا جناب علی اکبر علیہ السلام سے بوز غریبی کربلا امام حسین علیہ السلام دراو مگر کمی حال روایت اسمس کانا یقوم ویت کت امام حسین اس وطان اساری پیری علی اکبر غریب کربلا امام حسین اساری پیری بیچ امس من سخ خصوصیت شبہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن تصویر کت پہ پنس پتر دادس زبان دیوان جناب سید شہداء پنن الفاظ مز فرمائش کران ثوسک میانہ خاطر گاشتار ثوسک میانہ خاطر گاشتار چانہ سس نور چشمہ اما سہ لوسف مگر لوسف کت پہ وقضا سکون کواکب الاثاری مگر سلو گاش تارک سلے لوسف سلوسک سلی میانہ چشمہ سارے کلام دمان یمن یاد تمہیں ونی بوزم شاہ حسین
حال زانہِ خدا غریٖبی کربلا امام حسین امہِ ساتہٕ کوٗتاہ احساس بے عکسی اوس امہِ ساتہٕ کوٗتاہ خستگی آیس کوٗتاہ اضطراب اوس دوزارن دپ اگر توفیق آسہِ زحمت کٲنٛسہِ باسہِ امام حسین مےٚ کٔر جاب کٲنٛسہِ ضمیٖر مانہِ مےٚ سۭتۍ روزِ استاد یہ چھُ فریادے تیُتھُے غریٖبی کربلا امام حسین صاحبِ کلام دپان پننِس دٲدِس ما دیُت امام حسینن زبان یِتھ پٲٹھۍ فرمونس پوترو وۄنۍ کہانو میون بر پوترو اگر ہیٚکِو استاد روٗزِ مےٚ سۭتۍ افسوس بچہِ